uwitwa Lieutenant Colonel Ngoma yagize ati AFC et annonce avec plaisir l'arrivée de respecter et le respectable ancien chef d'État et sénateur à vie, le soldat du peuple Joseph Kabila Kabange, dans la zone libérée par le M23 AFC. Vive la révolution. Hanyuma na Colonel Nanga nawe akaba yagize gutya neza nawe akabitangaza. Yego none iryavuzwe riratashye ibyo twakomeje kujya dutekereza ibyavugwaga ko ari ibihuha nawe akivugira ko ari ibihuha, noneho birashyizwe byemezwa ku mugaragaro. Tayari ubu ngubu Joseph Kabila Kabange, umuhungu wa Laurent Desire Kabila, Kongo yakomezaga kumushinja yuko yihuje n'ihuriro AFC mu 23, none nawe ahise abakoreragaho ukuntuza. Arangije ubu ngubu tuvugana ubu yageze i Goma, ndetse ibi ngibi ni noneho ntabwo ari ibihuha nk'uko mu minsi ishize byagiye bitangazwa, ahubwo ni ibintu na M23 yemeje. Uwitwa Lieutenant Colonel Ngoma ni umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare, abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se kuri Twitter, yagize ati RC AFC et annonce avec plaisir l'arrivée de respecter et le respectable ancien chef d'État et sénateur à vie, le soldat du peuple Joseph Kabila Kabange, dans la zone libérée par le M23 AFC. Vive la révolution. Muri make Ngoma yavuze ngo ARC ni igisirikare cya 23 kira gisirikare burani cyo bakita, ndetse na AFC banejejwe no kubabwira yuko umunyacyubahiro ndetse uwahoze ari perezida akaba na senateri ubuzima bwe bwose akaba umusirikare w'abaturage, le soldat du peuple, ariwe Joseph Kabila Kabange yamaze gusesekara mu duce zone libere, mu duce mu 23 yigaruriye. Vive la révolution. Harakabaho impindura matwara. Uwo nguwo ni Lieutenant Colonel Ngoma. Hanyuma na Colonel Nanga akaba ari nawe coordinateur w'ihuriro AFC, nawe akaba yagize gutya neza nawe akabitangaza, aho yagize ati la coordination de l'Alliance Fleuve Congo se réjouit de l'arrivée de l'ancien président de la République et sénateur à vie, M. Joseph Kabila à Goma, dans son pays. Muri make nawe yashatse kuvuga yuko yagarutse. Hanyuma wenda ndabona yagiye ashyiraho udupwe etape, yashyizeho etape ya mbere, nawe ni ku rubuga rwe rwa X, avuga ngo ubuyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo na AFC mu 23 bushimishijwe cyane no kuhagera kwa nyakubahwa wahoze ari perezida wa repubulika ndetse akanaba na senateri w'ubuziraherezo bwana Joseph Kabila Kabange i Goma mu gihugu cye aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako ni agapo yanditseho ngo rimwe. Hanyuma kabiri aravuga ngo kugaruka mu gihugu kwa mugenzi wacu ukomeye mu bya politiki kwakiriwe neza, yafashe icyemezo cyiza cyo kugaruka aho kuguma mu buhungiro bw'agahato. Arongera agira ati Igoma Joseph, iyo ni po ya gatatu, Igoma Joseph Kabila Kabange yakiriwe neza. Ni agace konyine k'igihugu aho akarengane, ihohoterwa rishingiye kuri politiki, gucira abantu urwo gupfa, ivangura rishingiye ku moko, amagambo y'urwango n'ibindi bikorwa bibisa nk'ibyo bitakibaho cyangwa se byavuyeho cyangwa se byaciwe. Ako ngako kari agapoe ka gatatu. Hanyuma noneho po ya kane yavuzemo ngo kuva muri Gashyantare intumwa n'abantu bakomeye baturutse impande zose z'igihugu banyuze i Goma.
bahabonye ibikorwa bikomeye AFC M23 yakoze mu kugarura umutekano ku baturage ndetse no ku mitungo yabo. Goma kandi yabaye ihirwe rikomeye ubwo yakiraga umugisha w'abayobozi b'amadini ndetse ubwo hasurwaga n'intumwa ihuriweho ya ICC na Cenko. Hanyuma agapoe ka gatanu rero hano yagize ati irembo ry'Igoma rimaze kuba inshuro y'irya Kongo yose riri gufunguka byimazeyo ndetse ryiteguye kwakira uretse uwahoze ari Perezida Kabila n'abandi baturage bose bashaka ahantu batekanye, bahawe ubwisanzure ndetse bahawe ikaze byo gukora ibikorwa bya politiki mu mutima w'ubumwe bw'igihugu, batari kumwe n'abishimira ibya rubanda, batari kumwe n'ababasuzugura, abababeshya, abiba, abasesagura umutungo wa rubanda mu nyungu zabo mu moko yabo, cyangwa abakozi b'inzego za politiki zitinya impinduka za demokarasi za Kinshasa iri guta cyangwa iri gufata agategeko. Akaba yasoje agira ati ngo ni Koloneli Nanga, murakaza neza mwese, murakaza neza mu gihugu cy'abasekuru banyu, dufatanye turwanye igitugu cy'amacakubiri, duteze imbere Kongo. Ngayo nguko uwo nguwo rero ni Koloneli Nanga, nawe mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Muri make rero ni ukubabwira ngo ubu ngubu Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo tayari yamaze kwihuza, ariko ntago bisobanuye kwihuza, bo yamaze kugera i Goma. Ariko uku kugera i Goma kwa Joseph Kabila kukaba gufite igisobanuro gikomeye cyane muri politiki ya M23. Hanyuma Joseph Kabila aje i Goma n'ubundi mu gihe Sena ya Kongo yari yarateranye, hanyuma ku majwi y'ubwiganze bwa 88 iyi Sena ya Kongo irangije imwambura ubudahangarwa bwo kuba yari senateri w'ibihe byose, ndetse kuba yari senateri w'ibihe byose ubu budahangarwa abuhabwa kubera ko yabaye perezida n'ubundi w'iki gihugu, ntabwo ubundi ari ubudahangarwa yahawe na Sena. Uvuga ngo kuba Sena yaranamwambuye ubudahangarwa nta burenganzira n'ubushobozi yari ifite bwo kumwambura ubudahangarwa, kuko ubu ni ubusenateri bw'ibihe byose yahawe no kuba yarabaye perezida w'iki gihugu. Si uko rero ari ubudahangarwa n'ubundi yari yarahawe na Sena. Ibi ngibi rero kuri Joseph Kabila kumwambura ubudahangarwa ubundi bikaba muri make ubundi nta gisobanuro byari bifite. Gusa ibi ngibi byahise bituma urukiko rwa gisirikare rutangira n'ubundi kumukurikirana mu nkiko, nubwo rukurikirana adahari. Kwanza ari no muri Kongo, ariko nta bushobozi bafite n'undi bwo kumukurikirana, kuko nta bushobozi bafite bwo kumusanga hehe hano ari i Goma. Ariko ikintu gikomeye cyane nuko Joseph Kabila nawe yari yatanze aherutse kuvuga abwira abakongomani mu ijambo rye, ndetse yikoma ubutegetsi bwa Tshisekedi, amwita umunyagitugu, ndetse avuga yuko noneho hagiye kubaho revolution cyangwa se hagiye kubaho impinduramatwara zikomeye cyane. Muri make dushobora kwitega yuko uwitwa Martin Fayulu, uwitwa Moise Katumbi, aba bose nabo ni abanyapolitiki, kandi bo na Joseph Kabila baherutse gukora inyandiko ihuriweho igaragaza yuko biteguye kuba noneho barwanya Tshisekedi. Ndetse ibi ngibi uwitwa Martin Fayulu nawe aherutse gutangaza yuko yiteguye noneho isaha n'isaha kuba yaganira na AFC M23. Bivuga ngo niba Kabila yamaze kugera i Goma, isaha n'isaha dushobora kwitegura yuko naba Moise Katumbi na Martin Fayulu aba bose nabo dushobora gusanga bageze i Goma. Ahubwo ibi ngibi bisobanuye iki? Bisobanuye iki noneho kuri M23? M23
iyo ikigaragara cyo nuko amahanga yari ari kuyirwanya ku rwego rwo hejuru, ndetse ngira ngo murabizi reka nkoreshe UN muri rusange, ariko cyane cyane abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro ndetse n'abandi banyapolitiki bari mu ubutumwa bw'amahoro bwa MONUSCO hano batangiye kurwanya M23 mu buryo bweruye, bavuga yuko kuva M23 yafata bino bice bya Goma na za Bukavu n'ibindi bitandukanye yigaruriye, ngo n'ubundi hakomeje kubamo ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bityo ko n'ubundi M23 nta mahoro n'ubundi yaje kugarura, ngo ntaho bitandukaniye nuko ingabo za Kongo zakagombye kuba zari zikiri muri iyi migi, n'ubundi murabizi ko haberagamo ubwicanyi, ubujura butandukanye kandi bukoresheje intwaro, bukoresheje ikiboko bwo kwica, ndetse muribuka ko batwikaga abantu ku mugaragaro mu migi ya Goma ahitwa za Mugunga, za Rake Vere, za Ndosho na za Keshero. Muribuka ko bajyaga batwika abantu ku mugaragaro noneho bakanabarya, ariko ngo kuva M23 yo igaragaza yuko kuva yafata iyi migi ubu bwicanyi butakibaho, kabone nubwo habamo bwa bujura bwa hato na hato, ariko M23 igaragaza ko yo yagerageje gushyira ibintu ku murongo. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo niba M23 bari barayihagurukiye, bari kuyirwanya, bari kuyataka, ni intwaro nziza Kongo yakoresheje yo kwifashisha MONUSCO ngo barwanye M23, ariko noneho kuva Kabila yaje, niba ko kagiye kuba ari kumwe nabo, niba agiye kwiyunga nabo, noneho uko byagenda kose ibitero bya politiki, ibitero by'amagambo M23 bari kuyatakisha, ndakeka ko bigiye kugabanuka cyane, kuko ntago bavuga yuko ngo bavuga ngo M23 niba bawitaga umutwe w'iterabwoba, ntago bumva yuko umuntu senateri w'ibihe byose, umuntu wayoboye iki gihugu aje kwihuza n'umutwe w'iterabwoba, ndetse izi ngizi ni imbaraga zikomeye cyane kuri M23 kuba Kabila yageze i Goma. Mbese uko byagenda kose tugiye kubona impinduka zikomeye cyane muri politiki ya M23. Ni mu gihe kandi n'ubundi imirwano ikomeje by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ibi ngibi turaza kubigarukaho. M23 yagabye igitero karahabutaka, ibi byose turaza kubigarukaho. Reka ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ni ku kanya, nicyo gihe ngo ukore subscribe, ubundi wo kabyarawe tujye tubana mu makuru atandukanye. Turaza kugaruka mbabwira amakuru ari kubera ku rugamba. Reka ngushimire cyane.